Reverend Mary Ganson, our tenant cano, great God. Unamia, we namika see free tete from recent in or that's you name. And then you create or the achemino me no. Mimi some patch of what to say. Name say Yanko Pantum. Omoye. Se Edin dear. Nenso. And yama bit me a be. Kawakoma to him. No, cause I born on 9. Apa ho sima enkono ese sima dukuran enisa is about 410 ene ye da urade aye anopai se kwa wo ho a ye ni abre o ye ni abre ko ba bia ye dru no enche bia ni abora October o so mo ni ye din e won paibum memfa ni me ni agro ekwan wo ho a betimi ato yensa from community for Central Assemblies of God dintia me ka chiro bia na ufri fe akofaka nti se kwan wo ho nko ade a bra na bobom pai ni be free anopa no nkrunko si duba ko ubowura ha no asase se wo besebese wana o ma because of any pebienti ne mo wo basse de be ya woni awurade bedi enkita ho ene ensaru so ne urade nso be hye ne ho anyunyam urade de betwa odi akodua 2022 mema bibie ensi ukwan mami Grace akasa bebre efutua ode ma ye migidi ye se wa fa bi wom ebufu de ebufu de ba anhwa bubefu no akansem bi ense se wo ka o kasa nyina na mitie bi ena no pe urade de akyeye science ebre no ekokakra de nanso ubetimi afro nu ade a ka kire no se onfa na fidie no to Adom 106.3 FM na me e wa phone so ase oh baby no monitor me osim wo ha na me sha ejana Appiagyei bia obiano ano penso urade dia cheyen yanton tuaka adechi say ya is not automatically sadinchi go bibiri ko enna a ball around bes 5 o'clock ipon free hana me number bi efremes wo fase o frim boat urade mfa ne currency o frim okọ se de nipa yi frim kono kra no se de ano ayedin na senyame ayi Adom na me mi no ti ase na tekrema da bodwem ne moje di mu afru sania. As for myself there, I can say thank you to God. I have every cause to say thank you to God because already ne yedini ye ebi officer wa hoden ana onyansa ana onimdia Awurade Adom ene na wusu ba da bi beba Awurade bema wasre ka wakoma toyem Adom 106.3 na otien afrem SK Appiagyei amen pe me ho asem kra mene was suffer David Sego Reverend David Sego ana ewo ifia sei ana yo anso akaye ho yebeko nyame asemu very soon na mejiri se de wona mu bia no Awurade be ma wasre ka wakoma toyem ebia wona won hye ne nso but Awurade be ma wasre why ka wakoma toyem Adom FM. Free senior Dina Mienchino, Yamema
Every senior D or Susuni Nechino, oh man, and Nimu was sing, and a mention chia, Bissiminia Meno, Bemama Siri. Every senior D Namiachino, oh man, and Nimu was sing, and a mention chia, Bissiminia Meno, Bemama Siri. Mahuse nipaka sapi naso tumi ekitwebi enti midimiti asenya mimu fisenya miamwamia obiara ntumi muame unyamedia oka oye otumia dinina ye enementunchia Adom FM. Paka sabi naso woni patumi muotumie kitwebi mitimiti dia senya mimwa frisenya miamwamia onipa bientu memuamio onyame die oka oye otumia dinina ye enementunchia misimi nyame no mama siri. So asa ewo brem obia so ntme mmawa me ka chi osese nyame a osom no na ye Israel nyankopon obeji unyame beji so Urade yada wase otumfo onwani asundwie hene de otumi ade nyina yo ema bro de ye dwene ene de yesusu ene de ye hwehwe so Asedan kan yedi asede di kan kese ma wo Urade o ama yensensi fom ama de bonefo ni hye nyina mem si yetimi ko we are going and coming in ayo na obo aye ni o a sign wo krom obetimi de na san be san ye e bompa ye na o ma pie abama ne mempare wo ma esu ni awerho enim guase de woko shop de woko tabeton ya the customs officers show so a police for a soldier for immigration officers prison officers rather nurses ne doctors magana enyina pintin Nemo Urade hwe yenkunimi die fa mayen so bi wadwen bone fa wo man yi ho a ona akwhye ba bia bopo afo wo man yi ho Urade empai bone se pa wo mo ho ntoma ya judi se obeye izanse we nyame a wo ye nokwafo onhwe ema ye ne mungu ase ya judi sanse we nyame nokwafo ene de obi bedia ye den ma na Urade brem se ne obi aye na dwene se opese o sen ne ho a Urade gye no de semre abrabom why you frustrated in life Urade kenya ho wona abrabom yenim se wutie da ene nso so betie yen e wo Yesu Kristo dinim amen. so
Also for young share nyamia simbi John chapter 5 Yohane asempapa etia eye enum kichemu ba ko hono ho nyum no bi nana eboy na eye mede pa one day erade be ma wasre na ye akiri no Yudafo afahye edru na Yesu ko Jerusalem etimi no nanso otade bi wo Jerusalem nyanten pono kese no eho a ofre no Hebrew mu se Bethesda I wo entro no enum miensana yenum ena enipa pi Bible yodia ubetimi atwa ase enipa pi ayarefo enifrafo empachi anyone one enfa ewuwo na je so ofa wuo no ye stroke o monya stroke no so wona wofa ewuwo edida retwen ensuo no woso enan na edru brebi mu a obofo sane eba otade no emu ebe hono ensuo no na de ensuo no hono no akiri no odi kan ekomu no yade biara awo yare ya no asemi mun semodo na ne hono na ne ho aye ne den enum ne se onipa bi wo ho a wadi emfinhia aduasa enwotwe 38 years na ho mmeremu ono na Yesu ehunu no se oda na oti se wachare ho no obisa no se opese wo ho eye oden opese wo ho eye oden ana eye kusa oyarefo no bua no se owura mini woni pa bia se ensuo no hono no na odeme ko akwakoto ensuo no mu na so obekọ akwakoto mu bra verse 8 Jesus say sorry you kate nananti sorry na you kate nananti na entamara onipa no ho eye ne den na oyi ne kate na onante nanso na eda no eye homeda nyame asemni amen nyame asem no nsem wo mu obarima Yesu ene anyum bi omoto yo say Jesus is passing this way ene Yesu obetwam amen Yesu ko Jerusalem ana okofa sensui ensui ejira ho ema ayarefo a omuni ogie na mane ene wa haw atra wo so ache nyame hihye yemu no woma emra se ya feel say ye fie mienu say ye fie miensa say ye 5 months or small bofo free sro no de ntaban be brunsuo na de brunsuo ni wi a
ɛhɔ no ɔse anifrafo na nifrani ɔbɛda kora na nkɔ nante akotom amubuafo wona wonya stroke wona wofa wuwo ane wona woyɛ mpache wɔn nyinaa kɔtena nsuo no ho twɛn ana sɛ bɔfoɔ no ba nso no bɛho na na so wɔkɔ a first one ɔbɛtɔm no wona wobɛnya wɔyaresa second one wokɔtɔm a wonya wɔanyene ho kora na wo sɛ apia ɔhwɛ a wobɛbrɛ enti atoa so bebre na nya wɔmayaresa no ɔkɔ skofia ne amiko senifrani na nya na yaresa no ɔkɔ ɔse masa ɛne akyerɛ nyiko Efrime. I'm a free moon to make call. Some good morning. Eti, nay, dear, I am Ayasha to her. And to any one can be what we could tell me we are, when you're not. It will be a not Nipafi say beer, as was sell, but no one so deep piano walk with him. Now, when I one day, yes, you become. National law no kyerɛ anasa mmara no kyerɛ sɛ agye sɛ yɛbɛhunu nsuo ana wakotom nti ɔmo duru hɔ no wɔse Yesu tee sɛ ɛyɛ da na ɔteeɛ obi na kaeɛ ana kofi de meka wonte ase wɔse na Yesu tee sɛ papa wei na atena ha kyɛ ana Yesu twe bɛn papa no ana obisa ne sɛ owura wopɛ sɛ wo ho yɛ wo den asam so God ni anko be ja sori no wonim sa me yare ne mabetena ha na wo sa be bisa me sa me pesa me ho ya me dene edu bia ye betimi atokwa shin bia ama na ntoboase ya fa ansa na fe papa ya hyase me nya wo bia se nso hunu na chiri no me ya sa me pesa me kotoma na obi adi manim kan Papa yatna 38 years. Ebi me am say 38 good years. Enye good ma papa no. Na ye bad yeah 38 years. Wo problem na this say. Problem na wona mu a wo complain de tonyom no e this say. Problem obi ani wiase a wo pie o se urade me ko a ne ma menya accident. Obi ani wiase a wo pie o se urade ne me pese me ko a ma menya problem. Papa no on pe problem no. Nanso eduru bia na wo de wani ato obi so se enkobi na emwo na duru ba bia obeduru no. Nanso duru ba bia oya den. Emwo na mfiri ba bia na de na medwere se papa no kra ho na bre na duane. 38 years pant da bia na emfa duane mra 38 years. Na nkofo ni abiri tonsuo no no. Osumi asa me kwa na obi ade manim kan. Yambi ho no you feel comfortable or problem no into what one years say away open so here odin mama akua mansan kojo dai omukra na enkom dem beto ase kura no yeso am commitment nante omba e kura no anu yiye bebre da Yesu hwene di ni Yesu hwene di o se crash we wo de cha de he edu be bi nipa ade niam bi yi ne ho anu bebre Yesu sa sorry fa katan na kofie natural law chira this one contention but yes ma branch any breaking protocol message this bosumi wo be kona wi when yanko problem wa break protocol bia ba bia won ko da ba bia won nyina da ba bia won nansi da no onyame ba hane won nyam ba ye e ba nyi nipa ba shaka nipa binom won yakwa forever won treasure no sa forever won trust dadie no sa forever ade ba ko pesa oduru ho no wo yesa wo kwa na obi adu anim kan wo pesa wo ware na so wo yesa wo pesa wo kwase wo ba ne pekra na obi adu anim kan ama wo yesi gani ache wo yare ache do obi aka ne sa yare wo de eno ana de obekọ wuom nanso ye wo nyame bia obetumi ama wo break protocol say sorry amen anko tonsuo no sorry na akọ
Hano kura chi na homeda na Pharisee fo sa de say yewurade. Enti ni pamma papa ya betra 38 years. Na cha sa wotra hokura nsa na ya ba wu Yesu. Papa na che. Na so odomfo no. Sister, odomfo ne bedom wati. Amen. My brother, mama, papa. Menimu di atra wo so ache. Hankwafo tre wo nsa, Yesu duru wo nsa papa we na atra ha che. 38 years. Ebi obi so we, what this in that che. Oka so be ware nya nne. Nanso no Yesu nim ni a, oh yeah. Jesus is passing this way. And I no pay, Yesu become. Baby, I want to know che e wa mane enum no, Yesu become. Ebi na de wo fam no. Wo try best and ko bi betimi a help no wotimi akọ na so nya wo boafo bia Yesu be ababa boa ona ya ho hia mo boafo wo bra ya chi port to afrase na nipa nyina office wa ina ma no Yesu bo wura afrase wo ko share de say Paul be courageous Paul show holding minim de wo fam. My God. Kofi mama nyim. Yo sofo amen sha. Amen. Ewiase after Monday near cancer the way they come on the kind. That's actually a yes. The way they can in the kind. Edan also bedro. On the uncle Tonsi no more. Omo di ka kotomu. Aye. Omo pan ho. Aye. Come on. And so aye dan the time of swing Emma ono so nya na yaresa. So we are say Appiagyei nyame wo kwan bebre so a ofa so ye nade o ma kwan me beto nsuo ebe nsuso osan yaresa Me yesa me kwa na obi adimanim kan enti obi betumi ato nsuo ma ne ho ato no obi nsuso onto nsuo so ne ho beto no obi bedi kan ema wanya ne ho obi nso betwentwan ne na ase a ono so benya ne ho tane nyame ya nade nyame design ne time ama onipa biara o wa asase wesu de hia ne se nyabotre ne hu nyame a o som no nyame a obetumi a solve problem no ama na fa ho to sa nyame no so so for questions na Yesu ebisa no o person ho ya odin bra na eya o ye ni nyina ne se so for se nipa o ye frustrated to make kasa anyhow because you say me no nyina na beda nsu ho ebi kura me beja na always so for 38 years enya de keto enye easy so for enye easy enti wo de hwe se obi ba na no ho ato no na akoto nsu no na okọ no obi atom na wakotom na no ko obi ba no atom wasan ho ko enti wo de hwe wo mo anya wo ma yaresa no hwe nsam wa yebeka a kire wo mo na no wo mte wo no wo de hwe nsam wa yebeka yebetumi aka nsam bebre na wo nsuso wo fie de o ade ya wo ya papa enti afi wo se enipa no kura shas enti na ma mind na you so frustrated 38 because frustration and now film past 38 years na nya sam ketwa na nso so ye dan Yesu hunu se wache no ono nso enya na yaresa de na ohwehwa no se papa wo de me de yaresa na mepe enti wasam yare a me da ase enti ye ka chietiefo se maami de awotie bia na anoden se wa worry for 10 years 15 years 20 years na eba emma na eden wo hwe atwetwe enimtie buo ensam keka na amanfo spread within komia ni ade obi hu a na afi onhu de onkamfa ho na eden na so nyame a yesom no awakase orinja yen orimpa yen sa nyame ya betumi aboa yen ama onigye etumi ewie peye
Dia na papa no hwa ne se obenya na yaresa. Nanso ohyia Yesu no. First dia se na abofo na be hunu nsuo no. Ba we dia ohyia Yesu ankasa face to face. Ena Yesu hu sa wache no. Osan yare. Enti dia wo famu bia nyame wo hunu o. Yes, sofo. Oh, see, Yesu ti say. Aye, Papa we na acha wa ha. Aye. Ana okọ ne nche. Aye. Ohun. Wate. Enti na papa no na ono kwa na net wo. That be sofo. But we breaking protocol ma branch and say sorry. Aye. You get it. Aye. Afi de ayeyi. Na ana Yesu me assure pass Bible no kan de. Na so na me nya sure say branch no kwa na aka te ho. On say o maka say bia o say papa we na acha wa ha. Ayarefo ahodo. Bebre. Enti men jindin say wo ma na ho no nyina na nya ayaresa. Anya na bia ebida so wo ho. For bra Yesu ba ho. Enko betwe. Yes. Ba o me se bia bi beka ho wo bra Yesu ba. But Yesu hu so ono wache no. Ewrade ma woni mu nwiase. Ono hu Yesu hu so wache no. Ono na Yesu tumi san yare ema okoi. Enti ye ka kire obi ase wache de. Nanso aware na ache de. Enkachi. Ejuma na ache de. Enkachi. Wabrabo na ache de. Enkachi. Ayaresa na ache de. Enkachi. Nanso so de atie bia no onyame ebebem. Na sanyame nso pemu a obema wo su na dane enijie with God obema ware ho no adane enijie eti bibia wo tini bebia wo debia ena ye pese show nkran se Yesu na osa papa na wenya 38 years ya Yesu krona Yesu na betumi what so ye betumi the miracle of the Lord is still working. It's still working. Yesu betumi aye. And it's a way bemu dia ma wa wonso obeye wonso de obetumi ayama obeye de yan say fa ho nyina ama no fa ho nyina ama no wode ho nyina ama no na wonya gidie awegurate mu a sabeya same kwa obi me yasame kwa divisa obi edimanim kan me yasame kwa waria obi edimanim kan me say Monday ya kan say na wo mu nyina na ekwa akohwe Yesu ni mu no na so Peter di ekire wo ma edi kan no kwatwa wo ho ekotwa wo ho etimagie di say oba me kura na yaresa kura bia na is so unique than even the previous ones no because Yesu asan yare de na enuoma wo won ho bia no ebia koi and afi opie fie ho no amanfo botwi apa ho we so nya yare so momra mehwe no ene sika ene amanfo kra betutu sika ne ade egu se wache na afi de nyame hye na enim nyamso on se Peter and John omudru ba bia bubu ane ne ti the beautiful gate of us ye show Yesu Kristo dim sori na nante mentality na wona adwene mu nyina se sikasre but wo Yesu ka sa sori no o meki afa so osori ampa no osori minim ebia ya kasa nyina no o ti disu but wo ko asonda mpa na wo so pani kasam na so mu atiabre o se ya na o tie no what ya kire na huhu na ma wo so 38 years one hwa so o betra ho sa o but jinyamedi said odi ka kan ya no so wo menyame wo gini di se ade wo adin emanipa me ya na binum se wo nyame boa de oboa no ho nyame boa de wontimi mu ano ho because papa no wontimi mu ano ho za quotation ne de ye nipa ankasa adwen papa no wontimi mu ano ho bidabi yentumi mu aye ho da wo padwuma ye yentumi mu aye ho wo mso betu nyame na betumi aboa ye ba se nyame amfa obi so a amwa untumi ubetimi de wo ofisi akoba bi so akopa adwuma ba se nyame nsa memo na se adwuma wura na amwa wa wo boa na sofo yi nyame na kanipa akoma se the Proverbs 21 kan no nyame ene kanipa akoma se nyame nka nipa na akoma wo de receive ne betumi akwa akoto ebeda wa pro onfiu na so se nyame kanipa na akoma nipa no tiwa obetumi aka acho na nyame na eyi kire Ananias na osanso yi kire Paul ka kire ne se
me ko obia odi ananas ho na saa nyame ya se ya cha ananas se me suma obi odi po aba wonche na ni so ade hu na am so bin kan kire se saa nyame kro ya no o ka kire so ema ne papa suma no no ka kire Samuel some abranche bi baba na so beduru ha nyame pani nyame pani yesum masaka do nyame pani yesum o beduru ha my god fa ngugu no so no mra ma ye wo hene abra no mu edimansi ye po hene na nyame ne Samuel akasa Samuel oh Jesus oh Jesus Kofi because here this year na mom odi ayam hyehye enti ne ya hye ase me bom paye no but person odi ayam hyehye bom paye ema obi biara watena ba bia che tibia bia watena ma che sigade tibia ekam awerɛhoɔ esu ekunayo eniema bia wo fam no ebia ba bia woduru no eniema konkora ne bi kura titru chese osuma ma nanso wonyame otumi ade nyinaye. Yes, Erade once again ye bompai in the name of Jesus. Ede ye tifo empempemo a etie adwen fa no pay ehye wonsa. Amen. Wonwa on promotion ache. Woma mo yefunu ache se ebe wo ma. Woma ware ache in the name of Jesus. Obi akovisa se opevisa no akwa okobia ne refuse no ama wache one ne kunu ntamo mpatete one ne yere ntamo atete ewurade obi etu kwan for so many years na so krata ode be brawo ho no ache entiama ohudie onye be pompaye o Yesu Kristo dinemo obi akosku akwa na so dia odi eduma mpo ayete ediamano egurate wasamo se wodi enifisia pem eye wodako na dako nso eye wonfisia pem na wode wonkyere bosha ho se ne bi esusu se ekere no na ama obodwo kyema nipa ye bompa ye wo Yesu tinemo sawoye ma abrantie awonya 38 years wona ho mmeremu na one day pe exercise dia ene na do ma ache ye ka kire wo se ewade ma ensesa ewade ma wonso so ensesa na ewade nyame ma woni ntumi wie paye na wo mei enkasa wo na waye na se bibi waside chia ewade nkoto ene de bema yeda wase wa wo ka bem na wo hyegina de wa ka bia no ewade membrem asedan kan so waye ewo Yesu demo amen amen. Once again mesa bomane if we are waiting am share community for Central Service of God or Chim Secondary School naturally na as a creator school no actually hono mo a wenim hono mo a wo hwe hono mo a kianeki obehunu ho na bra na bobom paye de achewa brabom no nyame befa yenso ahye ne ho anyimonyam enti no kamakoma toyam etoyam. Fedi Baba say numbi and catch you up 0302216561 0302216562 Adom 106.3 FM na wutie
kesi ma be se num na bono no no. Sorry so Bishop you also answer drew them hadada. Ofi obi abaso ayentie na dia na che de oba mo sumpa che ma good morning the Adom 106.3 FM. Good morning, what's up? Ohene na ho te say. Ya me do na so. Yes ya dawro ma. Yo, mpa cho bi de du boy. Edu yen kasai. Yo. Na o ka bi se wa wo me mo ho. O msa de ba che wa sole ento na mo a nya ko me mo o. Isi o sole ese ojo bi na o pa o ba sole ni to na mo na nya ko me abo o. Yo, medas. Me pacho mate, medas. Yo. Onyamini ye boafo. Do ba homa so pacho good morning. Good morning, na pum to say. Yes, you are ma o. Kashi go eni. Kashi go eni. Yo, yan kasai. Na de nyami nhwem pa. Na asema mo dia ban ne dey. Awo basada subulu ho asam. Me nya fili to ze ne obi nya na yelfa. Obi in oji me mo testimony bi power mu amini mababa go bi waten me na se awale ye diama no so bi bion ze mababa no mo ba no bi mu wal bi ye wadi nya de ye no wadi po nya wa ma nya me no wadi eye ka behwe nsampa patan ayre atwe yesu tado pe nya me shemu pa no wasama ina me bon pa ma so de shetan mo do so na de ba aso de apia aso na mu odu Diamond no se me suffer the family no makotu isun no ma de mo ni ma yesa ma 38 years yes mo ba ma de sorry and opinion mission na mission medas amame kai so for penny bi yire pa menani ba ha bribi o se almost 21 years ne bama na da nyankopon eche ne ba no ne yeto akora ne di no it is a crusade onyame onum nia wo ye ka wakoma to yem do ba homa so pacho ma good morning daddy now what to say pacho yankopon Adom yeah that you see now free pacho me free dance ma boko de pacho yankopon Adom you ana pay me the radio na wa mo di pacho santoa yen kasai me de nyame ase wone samo na moso e de abreye na nape na minim se ma ware enka echi de bi enka echi erade tinkunim yakopon onhira mo nso pa amen so before François ba kafra sorry doba mazum pa chop me ma good morning the ba Adom FM Pacha na ho te say Adom ye de nyame ase ebusuafo pacha se Ambraja na pacha bia bako de me ho ntada from property and hospital kafra ho to kra wi papa me dem ma ho te ka 38 years na me picture say 38 years number mu 38 weeks and on say 38 and insecure no what ba no takra 38 years and no muti drama na kotra na makano no wasim oye na adwene so okwa na obi edi nanim kan ana wonya obi anso obeboa no can you imagine enti wonya obi obeboa no wonya me ne ye boafo akuma power no nya eto no ma BTS na ne breso ya me mama ho no ya nya papa the breso obi ane breba and that's it mense me das nti ho beto why ka wakoma to yem quick one de waba ho maso pacho good morning asofo pacho na ho te se ma menya kwa asofo nyame Adom na so yes ya da Roma ete won kache Rebecca
Evasion. Amen. Or foot is summer or the amay. Amay say a church today. But dear baby, which is a senior or train at the Miami. Sassing a me woman or the yenny baby. She was send your kind or do why you look for the brain may go. But who is the way watch it, and now we brasso, SSS or Yaman. Not just a neck, some Missman and baby more, as semi who say, memory vessel, your memory song, or by Yaman. Adom wants to be brave, Yami shall be brave. I mean, I'll cry as your Darcy. Monsieur Darcy. Good morning. Good morning, darling. Hey, Mama Julini. Okay. If I saw answer the point of family dancing with Professor Family Taker. This is Family Taker. Happy visit at the one. Other than the Puma. What you say, the Family? We are good Peter. So, let you found you. The person, hello. Hello, ma'am. I'm Pacho meet you. The person who is a mental of us and you who so. And say, yeah, all day, no. Yes, I can. Something. It's in the can you ma'am? Oh, Julie. Oh, I can't. Oh, no problem, ma. Oh, yeah, the mammy, oh, yeah, the pa. Will be a radio to me, Fred the Biasa. Doba, my son, Pacho, good morning. Good morning, Top. You have been out to say? Yamadumo, and then so home in mobile. Yeah, yes, yes. No, Papa wants away. Yes, you are the Roma. And the yes, yesterday, I be. Are you be brave? They can use once a man, the other chance, and the Pierre the Bonity. Papa, you may say, I gave up one minute, see if you. Nyame amenena man ti so many years on ne se oche nanso on semre. Number 2 sa ade che e wo nyame nsem so a osiesie no e de si on wan kasa ne tie ni munyam. Papa ade pa ko ame ka amana to bia kuma so ne ze me we twin. Me twin brother e worry so many years. Obi sia me na wo bia fe wo de wo nyina wo worry. Na wo de wo nyina wo worry. Na wo de no na ade ba kwa me ka kire wo mo ana mo kasa ne ze. Inti susu ampa sanka 77 credit that. So nyame to ne nza fra me brother na anka me nyame so onto ne nza fra me ana. Adom FM. Na papa edu se me be ware no. Papa brajan e ba me wedding. Eye mkrofo bebre won. Bible say the vision is set for an appointed time, even though it tarries. But we should surely wait for it. It shall come to pass. The Nyamia can't be Papa na mkrofo me. Oh, you're not worry. Now so me can say Nyamemre nempa. Yeah, fancy. Will be a eating so. Can Nyamemre and Nyamebe Yamana ye fe. God bless you, Papa Eski. Amen. Adom 106.3 now goes with you. My family last caller na afi ya sorry so. Doba Mason Pacho, good morning. Good morning. Why na what to say? Yeah, that is yes. Now free here now, Denny. Yo, Yamia some drink out. A being council. Yo, Pacho, I didn't do me because I'm in Bogota. Nansa de bia obo homo de pa of Germany ho yo yankasa I then also where they know why me but sima be mi no yen fankasa yo it ya ovia zu da was and was some party bia o de brain se ni bia ma so mechanism me bia na me ma bra bot say David because se o she the one David wo nyira mu wa no ni ni da so enso o brain once enya botren na kupon inde e share ni ho anyam e bia ma so mechanism e bia nso wo ho a bre once enya twen ho na e den ya kete nkura tabadi obedi wa so mama da se amen shira obidi ya
Yes, yeah, that's it. You're not here, Germany for my I'm sure. Meant to me far off refu be a beam, but I am said I'm a kind. And by Bonabec also said you're a kind community for Central Assemblies of God. I also saw one crying. I went to me, Montemano, so bit me the Oniatre, Bishop Yaosi and Son, Shiadem, Adom Ahengua. Promise, I'm sorry. In the code, no more to know. All the same, no more time. I didn't show no one to the moon show. Down some my man father's house who drew Beach and Johnson, big runabout no na. Them walk out beside be a bachelor. A bomb pay any be an pay. Ocean Pabomo, October Busia, a Bewuramono. The man, you better, sir. Be a deep more promise and idea. I know, the Pebinum home to my case of all call our community for now. I'll be to me a frame 0244 27 8545 0244 27 8545 because they say we are here. October second also Penny Daniel a champion yen bebaso o kutubabi modern saudi hon ebeba beshim pan wa yen shrama ti fodo do na watch a champion Bishop Yaosi and Son for Richard I mean shrama committee mountain yen on to twin na bekoso touch of fashion wajuni October 10 Bishop Yaosi and Son birthday Rodin Shroud one thing anymore show have a mede will see all right Rodin Shroud one thing anymore show Nante Sekuku drew for now because wedding queen him Rodin Shroud